mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2023 Iran ni yari twabura amasaha mbarwa ngo yicirwa abayobozi bayo bakuru barenga 30 mu gitero kinini cyane cy'ubugome cy'abanyamerika n'Abisiraheli. Ndetse iryo joro rimwe abanyamerika baraye bapakira misile nini ku ndege zabo z'urugamba zigezweho, ari nako banapakira ibisasu binini cyane mu ntwaro zabo z'ibikoko bitegura kunyuza akanyafu ku banya-Iran. Gusa ntibari bazi ko icyo bagiye gukora kiratangiza intambara nini izanabagora kuyirwana. Donald J. Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kuvugira imbere y'abantu benshi ati turi gukora ibikorwa bikaze byo guhagarika ibibi byose by'ubutegetsi bw'iterabwoba muri Iran mu bitero twise Operation Epic Fury. Ariko mwamwumva iryo zina ritarenze riba ryiza cyane ari uko watsinze, ariko nk'uko mubizi twe niduhusha twamaze gutsinda intambara. Ndabizi si byiza, nta nubwo nge mbikunda kuba bavuga ibintu hakiri kare, ariko ibyo ntibikiri ibanga rwose. Twaratsinze nk'uko twari twarabitekereje mbere hose, kandi intsinzi yacu twayigezeho mu masaha ya mbere y'ibi bitero. Gusa ntidushaka kuva kuri Iran gutyo gusa, oya, dufite gusoza burundu iki gihugu. Mu minsi 11 ishize igisirikare cyacu cyarimbaguye Iran nta mbabazi. Igihugu cyari kinyembaraga, ubu igisirikare cyabo kirwanira mu kirere twaragisoje cyose, cyabaye uburere. Kukirimbura nibyo bintu byaturyoheye kurenza ibindi byose muri ibi bitero, ndetse byadutwaye amasaha 3 yonyine. Ubu Iran na radari n'iyi nimwe basigaranye, niba gifite intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere anti-aircraft equipment, nta n'ikintu na kimwe basigaranye, kuko misile zabo twaraziturikije ku kigero cya 90%. Drone zabo nazo twarazinyutse ku kigero cya 85%. Ahubwo se ngo mwari muzi ko bari bariteguye bakomeye, ngo bafite ingufu, bashaka kwigarurira uburasirazuba bwose bwo hagati, ngo bakarimbura burundu igihugu cyose cya Israel. Bakiri gutegura ibi bashidutse batazi ikibasekuye, ntacyo bamenye. Bakubiswe n'umunyamerika, ibisimba birataruka barayakanura, batangira kwibaza ukuntu bisanze bakubitwa nk'inkuba ku manywa y'ihangu, kuko nawe wari ubyiteze muri bo. Iyi ni imwe mu nshuro za nyuma Donald Trump avuga ko yamaze gutsinda intambara, ibintu yari yaravuze kuva intambara yatangira. Nyuma y'iki gihe abivuga mu ruhame bwo yatangiye kuvuga no kwandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ari gutsinda intambara. Uwavugaga ko yamaze gutsinda byarangiye yatangiye kuvuga ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutsinda. Muri make kuri inshuro yavugaga ko bakiri kurwana, bataragera ku ntsinzi, ariko bakiri mu nzira yo kuyigeraho. Ibi nabyo ni yabivuze igihe kinini, kuko kwa mbere ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2023 Trump imbere y'itangazamakuru yumvikanye asaba ubufasha ibihugu bikomeye ku isi hose mu bya gisirikare ngo bimufashe kurwana muri iyi ntambara, by'umwihariko bikaba byamufasha gufungura umuhora wa Hormuz wafunzwe na Iran, ukaba umuhora unyuzwamo 20% bya petroli na gazi byose dukoresha mu isi. Trump ubwe yisabye ubufasha ibihugu bisanzwe barizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO ngo byohereza amato y'intambara manini cyane bifite afasha abanyamerika kurwana na Iran. Mu bihugu yasabye ubufasha harimo Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ubutaliyani n'ibindi, ndetse yanasabye ibihugu byo muri Aziya bikomeye ku isi mu bya gisirikare ngo byohereza abasirikare bamufashe kurwana n'umunya-Iran. Ibaze Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwisabira ubufasha bwa gisirikare Ubushinwa, Korea y'Epfo n'Abayapani. Gusa ariko igitangaje, ibihugu byose Trump yasabye ko byamufasha kurwana na Iran, kuva ku Bashinwa n'Abayapani kugeza ku bihugu byo muri NATO, byose byarahakanye biratsemba, byanga kohereza abasirikare babyo. Ubyumve neza ko n'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa bisanzwe bizwi ko ari inshuti z'akadasohoka bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanze kwivanga muri iyi ntambara, bihakanira Trump, bimubwira ko yari intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari intambara y'Uburayi. Ibrahim Zulfagal ni umuvugizi w'igisirikare cya Iran ati ubu ni ubutumwa bureba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo intsinzi y'intambara igaragarira ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko nko kuri Twitter. Intsinzi y'urugamba igaragarira ku kibuga cy'imirwano, ahantu wowe Trump n'abasirikare bawe batinya kugera, kuko kuhegera bahabonera iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Mwebwe icyo mushoboye ni ukwigamba ku mbuga nkoranyambaga. Arenza ati ni byiza ko intambara mwe nk'abanyamerika mwayita Epic Fear aho kuyita Epic Fury. Ubundi Epic Fury bisobanura umujinya w'ikirenga. Ati intambara icyiza nuko mwayita ubwoba buhambaye aho kuyita umujinya ukabije. Ibi
byaba bisobanuye ko ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano muri iyi ntambara byaba bitandukanye n'ibyo turi kubonera ku mbuga nkoranyambaga nk'amakuru agezweho. Byagenze bite ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije intambara ndetse zigatangira zivuga ko zamaze gutsinda urugamba byarangiye, zikanavuga ko zifite igisirikare gitinyitse kurenza undi wari wese ku isi? Ni gute bisanze bari gusaba ubufasha mu bya gisirikare? Ubundi Iran ni igihugu nyabaki cyajahaje ibihugu bibiri by'ibihangange mu bya gisirikare ku isi hose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ese koko umunyamerika yaba ari gutsindwa muri iyi ntambara ntitubimenye? Iki ni igice cya gatanu cy'uruhererekane rw'icyegeranyo cyitwa Countdown to Detonation, cya gihe isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri zeru ngo hagire igiturika gisandara. Ni ibiki biri guturikira muri Iran tutabwirwa ku mbuga nkoranyambaga? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe n'uko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa@ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo www.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Buriya guhangana na equipe idafite umuntu ishingiyeho nta kibi nkabyo. Abasanzwe bakurikirana ibijyanye n'umupira w'amaguru bo barabizi cyane ko nka equipe ifite umuntu ishingiyeho cyangwa se ifite umukinnyi w'umuhanga kurenza abandi mu gucenga no gutsinda ibitego, iyo kipe kubangamira intsinzi yayo biroroha cyane, kubera ko kubangamira uwo mukinnyi umwe w'umuhanga ukamubuza gutsinda bivuze ko ubangamiye intsinzi yose y'iyo equipe. Ariko iyo equipe idafite umukinnyi n'umwe ishingiyeho bisobanuye ko abakinnyi bayo bose basa nk'abanganya ubuhanga. Ubwo bivuze ko buri wese muri abo bakinnyi muri iyo kipe mu gihe runaka aba yagusekura igitego. Iyo witegereje neza, Iran muri iyi ntambara nayo imeze nk'iyi equipe idafite umuntu n'umwe ishingiyeho. Ibaze igihugu kwishirwa abayobozi bakuru barenga 30 icyarimwe kigahita gitangiza umuriro w'ibiturika bigamije kwihorera ako kanya, bakarwana nta bwoba, bikagera ubwo bicirwa urwego rwa kabiri rw'abayobozi bakuru bari basigaye, ariko igihugu kigakomeza kurwana nta gusubira inyuma. Ibaze guhangana n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icya Israel, kandi wariciwe abajenerali bakomeye cyane mu gisirikare cyose cy'igihugu ndetse n'abategetsi bose bakomeye barishwe, ariko igihugu kigakomeza guhagarara kigahangana cyemye mu ntambara. Ibi bivuze ko ubu nta muntu usigaye muri Iran Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhitana ngo Iran igabanya amakare muri iyi ntambara. Ubyumve neza ko Iran iri kurwana nk'idafite icyo yahomba, kuko n'ubundi abayobozi bayo bakuru bose barishwe barashira. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagaba igitero kinini cyane kuri Iran bise Operation Epic Fury. Bari bagiteguye nk'igitero kinini cyane kirimo ubugome bwinshi ku buryo cyagombaga gusiga giciye intege igihugu cyose cya Iran kikajya hasi, ku rwego rw'uko Iran nta n'utubaraga na duke ari gusigarana two kwirwanaho yihorera cyangwa two kongera kubura umutwe mu bihugu by'ibihangange mu bya gisirikare ku rwego rw'isi, kuko icyo gitero cyagombaga gusiga kirimbuye abayobozi bose ba Iran, kikanarimbura ibikorwa byinshi bikomeye by'igisirikare cya Iran. Ubyumve neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zizi ko kurimbura Iran yose kajya hasi ari ibintu birabasaba amasaha atarenza 5 gusa, igihugu cyose bakagishyira hasi ngo Iran ikarangirana n'ukwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2026. Ariyo mpamvu iki gitero cyateguwe ari kinini, bakagishoramo byose bishoboka ngo bakunde barimbagure Iran yose mu masaha 5, ariko birangira byanze.
Ibaze ko Leta Zunze za Amerika na Israel batakaje arenga miliyari 3 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika mu masaha 5 ya mbere y'ibi bitero binini cyane bagabye kuri Iran kuwa gatandatu wo ku tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku 2026. Ni amafaranga menshi ku rwego rwo hejuru kuko nka misile zonyine barashe muri Iran muri ayo masaha ya mbere zari zifite agaciro kakabakaba miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, aho imwe muri izo misile yonyine yabaga ihagaze miliyoni 2 z'amadolari, kandi barashe misile zirenga 1200 bakoresha indege nziza z'urugamba zigezweho, zimwe zitakazwaho hafi 100,000 by'amadolari kuri buri saha zimara mu gikorwa. Muri iki gitero bakoreshejemo amato manini cyane y'urugamba anikorera indege nziza z'urugamba zigezweho kandi nyinshi, kandi byibura ubwato bumwe muri aya mato ashorwaho miliyoni 8 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika kuri buri masaha 24 bumara mu gikorwa. Bakoreshejemo kandi n'ibindi bisasu byiza cyane bigenzurirwa mu kirere bihagaze miliyoni 80 by'amadolari ya Leta Zunze za Amerika byose hamwe. Banakoreshejemo n'izindi ntwaro zihenze cyane zagiye zunganirana n'izindi ntwaro nini cyane zirimo nk'amadrone bakoresheje yose hamwe hagaze miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba iki gitero cyari kinini kinahenze, ibyo ubwabyo bisobanura ko n'ingaruka zacyo zari zishaririye cyane. Ibaze ko mu masaha ya mbere y'ibi bitero Leta Zunze za Amerika na Israel bari bamaze kurasa ahantu harenga 800 muri Iran. Ayo masaha gusa bari bamaze gutatamura ubwirinzi bwose bw'ikirere bw'iki gihugu, barakirangaza bagishyira ahagaragara ku buryo Iran yagiye ahabona nta bwirinzi. Ayo masaha bari bamaze kurasa no kurimbura hafi ya buri hantu hose Iran yakoreraga misile zayo. Bari bamaze guturitsa inyubako zose z'abayobozi bakomeye mu gihugu, nabo ubwabo babarimbaguye. Bari bamaze kuruhamisha amato menshi cyane y'urugamba y'igisirikare cya Iran, bari barashe ku bigo bya gisirikare, barashe ububiko bw'intwaro, banarashe ahatangirwa amategeko yose mu bya gisirikare, banangiza itumanaho ryose ry'igisirikare cya Iran. Ibi byose byari bihagije ngo igihugu nka Iran tuzi kijye hasi nikibashe no kwinyagambura kirwanaho. Ni nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabitekereje, nazo zari zatekereje ko ibintu biraza koroha nkuko byagenze muri Venezuela bashimuta wahoze ari perezida Nicolas Maduro bagashyira hasi igihugu cyose mu masaha 2. Ariko habayeho kwitiranya Iran, batekereza ko yarangira mu masaha gutyo gusa, kandi ntibishoboka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunguje Iran igitero kinini cyane cya mu gitondo kwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ariko Iran bisa nkaho yari yaramaze imyaka n'imyaka yiteguriye intambara. Ntabwo kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ibintu byabagwiririye gutyo gusa, kuko Iran yamaze igihe kinini itegura tekinike y'urugamba irimo amayeri menshi cyane, ikoreshwa cyane cyane mu gihe uhuriye ku kibuga cy'imirwano n'umuntu ufite igikoresho kiremereye kukurenza. Iyi system bayita decoy system. Igiye ku mirongo y'imbere y'urugamba hashyirwa ibintu by'ibifabrikano cyangwa se ibintu bya fake biri aho biciriritse, ariko umwanzi muri guhangana yareba ibyo bintu abirebeye kure akabyibeshyaho, akaba yagira ngo ni intwaro z'intambara za nyazo, bikamuyaza ubwonko. Nkuko bigenda kuri buri rugamba rwose, cyambere kuba rukurimbura intwaro zo muhanganye ku buryo aza gushirirwa akabura ibyo arwanisha agatsindwa gutyo. Iyo rero ku rugamba hashyizwe ibintu nk'ibi by'ibiplatano bikoze mu makarito n'amasashi, umwanzi yabirebera kure akibeshya akabibonamo intwaro, birumvikana nawe ahita afata za ntwaro ze yarari kurwanisha akazikoresha arimbura ibyo ari kubonamo intwaro. Ibi bituma umwanzi aba ashobora guhita akoresha misile nini z'ubukana buhambaye akazikoresha turitse ibyo bintu by'amafuti byamuhumishije amaso, kandi ari kuzikoresha ahangana n'intwaro za nyazo. Ubyumve neza ko iyo bigenze gutya umwanzi cyangwa se wo muri guhangana ku rugamba aba ashobora kwisanga ibisasu biremereye byamushiranye kandi nta kintu kizima yarashe, mu gihe wowe intwaro zawe ziba zicyuzuye. Aha ni umenyera ko urugamba rudakoreshwaho intwaro z'intambara zikaze gusa, ahubwo no kururwana bisaba imibare, iyo wize nabi urasigara. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatwa nk'icya mbere ku isi hose kuri buri ngingo ijyanye n'ingufu z'ibya gisirikare, uhereye ku kuba gifite intwaro nziza zigezweho z'urugamba kandi zitinyitse kurenza ziboneka ahandi hose mu isi, kikaba igisirikare ariko kinazwiho ubwenge bwihariye mu gupanga neza urugamba n'ibitero birimo utumarinyeri duhambaye. Ibi bitandukanye n'ibiboneka ku ruhande rwa Iran ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko abantu benshi batekereza ko Iran igisirikare cyayo isibye kuba gifite intwaro wenda ziremereye, ariko ngo kirwanana ubuhubutsi bwinshi cyane ku rugamba. Ariko abatekereza Iran gutya baribeshya cyane, kuko imirwano yose ya Iran iba yapanzwe akantu ku kandi gashyirwamo imibare. Gutekereza Iran n'igihugu kiraho gutyo gusa kirwana uko kibonye ku rugamba, ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zarabitekereje, zemeza ko zigiye kunyuza akanyafu kuri iki gihugu bakagipfukamisha. Ibyo barabikoze ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Amerika yohereza misile nini cyane muri Iran, ariko iyo misile ikinjira mu kirere cya Iran yabisikanye n'indi misile nini cyane yaka umuriro igiye kwihorera.
hari ukuntu wataka igihugu uzingura gitunguye ugasanga cyarakwiteguye kuruta uko witeguye, maze umuriro ukagurumana, urugamba rukaba umwoto, waje uzi ngo urarara utashye. Ibi nibyo byabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yibaze ko Iran guhera mu 2014 yagiye yubaka imihanda ku bibuga by'indege, imwe ikoreshwa indege zihaguruka ku butaka zerekeza mu kirere cyangwa ziva mu kirere ziparika ku butaka, imihanda izwi nka runway. Iyo mihanda imaze kuzura bagiye bayishushanyamo ibishushanyo by'indege z'intambara zikaze zirwana ku rugamba, bakanashushanyamo za kajugujugu nziza z'urugamba zigezweho, maze bashushanya ibishushanyo nk'ibi bibarirwa mu bihumbi byinshi cyane hirya no hino mu gihugu. Kandi kuva mu 2019 Iran yaguze mu Bushinwa intwaro za pirate zirimo ibifaru by'urugamba bikoze mu bintu by'ibishashi biri aho ngaho bahagamo umwuka, cyangwa ibindi bikaba bikoze mu makarito cyangwa ipamba. Iran yaguze ibintu nk'ibi biri mu mashusho atandukanye arimo nk'indege z'intambara n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, byose bya fake ku buryo kimwe bakiguraga amafaranga atageze ku bihumbi 50 by'u Rwanda. Ibi bintu by'ibigoryi Iran yaragiye irabigura ari byinshi, ibyuzuza hirya no hino mu birindiro by'ingabo z'igihugu, ariko byose byagaragaraga nk'aho ari intwaro za nyazo ziri ku butaka bwa Iran. Ubyumve neza ko kuri satellite n'amaradari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babireberaga hejuru bakabona ni intwaro za nyazo, bituma batekereza ko kurimbura intwaro za Iran byoroshye gutyo gusa. Nyuma y'igitero kinini cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran cyo kuwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku 2023, ku mugoroba w'uwo munsi Iran yashyize hanze amashusho agaragaza uburyo zimwe muri misile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagiye byisekura hasi bigaturitsa ubusa, bigahananuka ku muvuduko wo hejuru, bikitura ku bishushanyo bishushanyije hasi, Abanyamerika bakagira ngo barashe intwaro za nyazo zifatika. Ibaze kurasa misiri ihagaze miliyoni 2 kuri 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaturitsa igishushanyo gishushanyije hasi kigizwe n'irangi ritageze ku bihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa iyo misire igaturitsa uruntu rw'urukarito ruri aho ngaho rw'urufufuma rw'amafuti rusa nk'igifaru cy'urugamba, ikintu kiba gihagaze nk'ibihumbi 50 by'u Rwanda gusa kikarimbuzwa arenga miliyari 5 z'u Rwanda, icyo bita umubare ku rugamba. Maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'isi yose ikavuga ko ngo yaturikije ibihumbi by'intwaro za Iran, ngo baziturikije bakazirimbagura uko bashaka kose, kandi ahubwo baturikije ibyo Iran yari yabateguriye ngo baze babituritse, maze intwaro zayo za nyazo bakazitsimba kure hashoboka, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitekereza ko Iran yashiriwe nta kintu ifite, kandi ahubwo aribo bari gushirirwa bakishwa ko Iran bayisoje. Ahantu Iran ibera kaga si ugukoresha tekinike decoy mu gihe batatswe n'ibikoresho bihambaye cyane by'Abanyamerika, ahubwo banayikoresha mu gihe bagaba ibitero binini cyane kuri Israel cyangwa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe Iran ikoresha tekinike decoy ikayihuza n'ibyitwa saturation and distraction. Ibi bisobanuye ko iyo Iran igabye igitero cya za misile cyangwa drone, ibintu byose biba bigize icyo gitero nibiba ari ibyanyabyo, ibyinshi biba ari fake. Ni ukuvuga niyo Iran irashe misile muri Israel, izirasa ari nyinshi bakazirasira rimwe byibura zirenga 100, kandi noneho muri izo misile 100 haba harimo izirenga 80 za fake. Bivuze ngo muri misile 100 haba harimo 20 za nyazo zigenda zivanze na 80 z'ibipiratano zimeze nk'izikoze mu biti cyangwa ibintu biri aho ngaho by'amafuti, ku buryo izo misile zose iyo zigeze mu kirere cya Israel cyarimwe ubwirinzi bw'ikirere buhugira kuri bya bimisile by'ubucucu, maze misile za nyazo zigatambuka zemye kuko radari n'ubwibona ibipimo byinshi mu kirere, ariko intwari irasa misile z'imijyi ibirasanye yabishoboka ku buryo ibipimo byose bitahanurirwa rimwe. Bivuze ngo misile za fake zigenda zirinze za nyazo muri iki gitero. Iyi niyo mpamvu mu makuru bakubwira ngo Iran yagabye igitero kinini cyane kuri Israel, ariko ubwirinzi bwa Israel bwahagaritse 90% kw'ibyo bitero. Ariko kumva mu buryo utazi Iran iri kuvuga ngo yageze ku byo yashakaga, aho yashakaga guturitsa yahaturikije, kandi ku butaka hageze misile 2 cyangwa 5, izindi zose zahagarikiwe mu kirere. Mw'abantu mwe Iran ntisanzwe, kandi ubwo nibyo bimisile by'amafuti biba bitarahagaze $1,000 kubitangira byonyine, kimwe bisaba misile y'imijyi bihagaze miliyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva ku ntangiriro z'intambara yeruye ku tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku 2023, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze kenshi ko zarimbaguye zikanaruhamisha amato yose akomeye y'urugamba y'igisirikare cya Iran, bakavuga ko ngo igisirikare cyose cyo mu mazi cyashize, bigeraho banavuga ko igisirikare cyo mu kirere cyabaye amateka, indege zose bazinyutse.
iyo bigeze ku ngabo zo ku butaka za Iran, Leta z'Ubumwe za Amerika yo yazitekerezaga nk'izashize bigitangira ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, kugeza ubwo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu Ubwongereza bwabonye intambara ikomeje gukomera kuruta ibitangazwa n'ibiro bya Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika White House bihora bivuga bikanaririmba kenshi ko byarimbuye Iran yabaye umuyonga. Ariko mu by'ukuri intambara igakomeza gukara, bituma Ubwongereza bubona ko Leta z'Ubumwe za Amerika zibeshye kuri Iran, maze Ubwongereza buhita butangaza ko nabwo bwinjiye mu ntambara bugiye gufasha Leta z'Ubumwe za Amerika kurwana. Bakohereza amato abiri manini cyane y'urugamba, amwe yikorera indege ku rwego rw'uko abangana n'ibirindiro byose bya gisirikare. Abayazi neza aya mato bayita umwami w'inyanja. Icyo gihe Ubwongereza buvuga ibi hari ku cyumweru cyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026. Uwo munsi umwe Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika abinyujije ku rubuga Truth Social yaranditse ngo ntabwo bakeneye umuntu bivangira mu ntambara bamaze gutsinda ubwabo. Isi itazanitwaza ngo Iran barayifatiranye bayihurira hari benshi. Ati rero mutubabarire ayo mato yanyu muyihorere turihagije. Iyaba igihe cyasubiraga inyuma, kimwe mu bintu Trump yari guhindura harimo n'iki gisubizo yatanze yishongora ku Bwongereza akavuga ko nta bufasha akeneye, kuko ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika yinginze ibihugu by'i Burayi byose abisaba ubufasha ko byakohereza abasirikare n'intwaro ngo bimufashe guhangana na Iran. Aninginga ibihugu byo muri Aziya birimo Ubuyapani, Ubushinwa na Korea y'Epfo, gusa byose biratsemba byanga kumufasha. Bibwira Trump ko yatangije intambara atabigishije inama, rero ngo narwane abage yifashe atabivanzemo abandi. Ariko se Iran ni igihugu nyabaki cyiciwe abayobozi bose kigasenyerwa hafi buri bikorwa bijyanye n'igisirikare muri iki gihugu, ariko kikagumana ubushobozi bwose bwo guhangana no guhangara igisirikare cya mbere ku isi hose gitinyitse kandi gishorwamo amafaranga angana nk'ashorwa mu bisirikare by'ibihugu byose ku isi byiteranyije. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika bagahangana nacyo cyanihuje n'igisirikare cya Israel ubusanzwe nacyo bwacyo kitavugirwamo. Iran ifite ubushobozi nyabaki ku rugamba ku buryo Leta z'Ubumwe za Amerika zirwana nayo zikananirwa, zigasaba Uburayi bwose guhagurukira kurwana n'iki gihugu. Ariko ubu Leta z'Ubumwe za Amerika zatsinze intambara nk'uko zabivuze kuva ku itangiriro. None ni gute umuntu watsinzwe agihangayikishije Leta z'Ubumwe za Amerika? Byagenze biti? Ibi byose byaba biri kugenda nk'uko Iran yabiteguye, maze Leta z'Ubumwe za Amerika zikigamba ibitero binini cyane kandi byaswase. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu ku 2026 Perezida Donald Trump anyuze ku rubuga Truth Social yaranditse ngo Iran ubwirinzi bwayo bwarimbaguritse, igisirikare cyayo cyo mu mazi no mu kirere byagiye hasi, none babonye bamaze gushirirwa n'abayobozi bayo bose bamaze kwicwa, baravuga ngo barashaka ibiganiro biganisha ku mahoro. Nka Trump nabasubije najijinganya ko batinze, amazi yarenze inkombe. Ati I said they are too late. Ibi yanditse nyuma y'amasaha make cyane. Iran yarabihakanye, ivuga ko nta biganiro biganisha ku mahoro yigeze isaba, ahubwo ishaka kurwana itigeze isubira inyuma. Bisobanuye ko Leta z'Ubumwe za Amerika zari zabeshya isi yose ko Iran yasabye ibiganiro ngo yacitse intege ku rugamba, kandi ahubwo babeshya. Kuba Iran bigoranye ko yasaba ibiganiro biganisha ku mahoro muri iyi ntambara bisa nk'ibyumvikana cyane, kuko nyuma y'uko Leta z'Ubumwe za Amerika zishe umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Hussein Ali Khamenei, yasimbuwe n'umuhungu we Ayatollah Said Mujtaba Khamenei. Uyu mugabo wafashe ubutegetsi bwose bwa Iran kwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu bitero bya Leta z'Ubumwe za Amerika binini cyane yafatanyijemo na Israel kuri Iran. Yaburiyemo se umubyara wanayoboraga iki gihugu, aburiramo nyina muri iryo turika, yanaburiyemo umuhungu we, anaburiramo babyara be barenga batatu. Uwo mujinya wose umwemerera kurwana hasi hejuru nta mbabazi, akabaga nta kinya. Ahubwo byaje kurangira Leta z'Ubumwe za Amerika arizo zisabiye ibiganiro by'amahoro mu ibanga rikomeye. Iran irahakanira tsemba, ivuga ko urugamba ruri kuyibana ubuki. None hanze y'itangazamakuru ry'isi rishyigikira Leta z'Ubumwe za Amerika zaba ziri gutsindwa urugamba tukabwirwa ibitandukanye. Ni naha dusoreje igice cya gatandatu cy'uruhererekane rw'icyegeranyo cyitwa Countdown to Detonation. Duhurire mu bice bikurikira musobanurira akantu ku kandi mu bihishwe itangazamakuru ry'isi hose bijyanye n'intambara ya Leta z'Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Niba ari ubwa mbere wari usanzwe umuyoboro mugari ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.